Yo, what's up ljudi, dobrodošli na moj novi klip. Danas Johnny i ja, za razliku od prethodnog klipa koji ste gledali, onaj Silver Challenge, da dajemo pogrešne informacije jedan drugome i ostatku tima, danas ćemo igrati on i ja na PV Pro sajtu, igrat ćemo 2 na 2. Tako da se nadam da ćete uživati u ovom klipu i pre nego što nastavimo sa ovim klipom, hoću vam kažem da ukoliko želite da kupite ove majice koje ja trenutno sad nosim na sebi, ovo je dres nemačke reprezentacije u CSGO kada su se takmičili na svetskom prvenstvu u Beogradu negdje 2015. godine decembra. Također možete da kupite i ovu da kažem ovaj dres danske reprezentacije. Link ću ostaviti dole u deskripciji klipa. Majice košta negdje oko 600 do 700 dinara, tako da ako želite da kupite, naravno imate tu i druge zemlje, imate Srbiju, Poljsku, Ukrajinu, Indoneziju, Švedsku, Francusku, Nemačku, Dansku, rekao sam, Poljsku, Ukrajinu, ne mogu da se setim. Znači, uglavnom, postite link dole i obratite se prodavcima, a mi ulećemo na prvu mapu. I ljudi, kao što vidite, igram ovdje 2 na 2 na mojoj omiljenoj mapi, gde uvek izdominiram. Bravo, Johnny, šajan je levo. Da, može mid sad. To je to, to je pa easy, brat, easy taktika, brat. Johnny, nisi se čak ni javio gledalcima, kako ti mislim ovo? Poj, što bi rekao. Yo, what's up, moj ime je Johnny. Nisam Danny, nego Johnny. Majku mu njemu. Ma ja skidam naočare. Ja, nema šanse, ne vidi ništa. Nisi valjda stavio one pederske naočare. Stavio sam pederske moje naočare, ovo ne može ovako se igra. Johnny, brate, nismo se tako dogovorili da ih ti samo ubiješ. Ne, brate, prvo ja da se dokažem pa ćeš ti posle, znaš. Aha, da, važi. To. Pala šamarčina. Desno skroz. Easy, da, dođi na šamar, brate, maša pjas! Nemoj, šamar, brate, ovo je noga u glavu. Ne, u stvari nismo... Skroz desno. Danny, stvarno se nismo tako dogovorili, brate. Pa prvo ja se dokažem, pa posle ti, Pa ne, kad sam ti rekao, brate, mislim ono, znaš, ja da ispadnem loš igrač, brate, lošiji od tebe, ne do Boga. Vidi, nikog nisam video, ali bukvalno nikog nisam video. Ima jedan mid. Znači da ih one tapam sam. Jebote, udario mi mišu tastaturu. Desno i mid. Evo tap za tebe. Dobar tap, dobar. Nisi ga loše tepao uopšte. A ja sam, dažda sam mu dao 26 u 1 i 6 u 1. Dosta, brat. Ne, ja ću gore na platformu. Tap, dođi, brat. I zadnjeg ću tepam. Pa dobro, možda ga tepaš kad mu ja dam tipa 95 u 5, brat. Pa dobro, nije bio one tap, bio 2 tap. Desno zadnje, wow, brat. Dođi mi, bre! Da ti se napijem krvi. Jebote, on je prošao kod nas, bre! Na midu negde. Ušao ti gore. Tu ga čekaj. Čekaj ga tu. Nemam ja strpljenja, brate. Imaš, bre. Nemam ja strpljenja, brate, ovo je... Onaj ko ima više strpljenja, taj pobeđuje. Pa uvijek, brate. Oni... Pa dobro si dobio šamar, brate. I ti isto, brate. 92 u 3, brate. Pa dobro, 92 u 3. Ti mu sljedeći put daj još tih 8 health. Pa to, brate, ja sad računam. A čekaj, kako ovo nije glava, brate? 52 u 2. Brate, ja sam... Ajde koliko? Ajde koliko? Malo manje nego malo prije. Znaš šta je fora? Fora je što liku ostaje manje od 10 HP-a, ono, bezobrazno i to. Mid i desna. Izbuši me kroz kutiju, brate, ali nisam...
Radi. Ma dođi bre na šamar. Dao sam mu 11 u 1, a on je meni dao jedno 7-8 puta me pogodio. Otišu jedan levo. Vratio se na mid bije. Vidi ga, pa dobro, ja smo se tako dogovorili, kad vidiš da ga pucam, ostavi ga čovječ. Brate, A brate, nismo pričali tako pre klipa, brate, kad ti kažem nemoj ono, znaš. desno zadnji. Easy, GH, I brate, opet, GH. brate, i opet bezobrazlog, brate. Ja sam Ali kod GH. Ali brate, sljedeći put kad se dogovorimo da ja moram budem bolji, ti da napraviš da budem bolji. Johnny, ovo je samo GH. A te, nisam ti džabe dao, brate, 20 dinara malo. 20 dinara? Pa da, brate. Šta misliš zašto je to? To sam te potplatio da budeš loši od mene. Ja ne mogu nikad da budem loši od tebe. Pa mislim, jeste to teško, malo ume bude zeznuto, desno skoro. Pa bravo, Johnny! Hvala, brate. Da mi vratiš nek 20 dinara posle. Neću. Posle sljedeći game ću ti dam opet, brate. Hvala, Deni. Otiš levo i kutija. Ovog sam nekako ubio. Ovaj je meni vratio 25 u 1. Bravo Deniša, bravo Deniša. Bravo Hvala, Deniša. hvala. Bravo, ono, odlično si ga ispucao. Mogu da Odlično. držim 20 dinara sad. Ne možeš, brate, i dalje si bolji. Mid. Sad da vratiš ti meni 50, brate, zbog ovoga. PAM! Dobro, ovo je bilo PAM! dobar game. I to na tvojoj mapi. Sad ide neka druga mapa, jer ova je više stvarno prerušila svaku meru. Idemo na novu mapu, ljudi. I ljudi, kao što vidite, sada ćemo igrati na mapi gdje se igraju pištolji protiv neka dva Turčina, koliko sam ovdje mogao skontam po imenima. Prošlu mapu smo ih otkinuli, sada malo smo loši sa pištoljima, ali ono... Ja nisam ni vidio ovog drugog lika, gdje bi? Ubio ga, brate. Bio je tu na midu, krenuo negdje. A, cepe, bre. O, mamicu. Čekaj mi dođe, on je sa desne strane ako uopšte dođe, ali neće. Eno, Ovog sam izrešetao. tako. Neće padne, neće čovjek da padne, odbija da umre. A, brate, nije nikome drago da umre, brate. Pa sad. Koji si? Jedan je izašao, znaš. Why? Why, man? Why? Aj ga izrašemo, brate, ovo je... Evo ga, desno. Deniša, dao sam mu Johnnyša. 25 u 1, brate. Ja sam napravio ace, brate. Evo ga drugi, brate. Evo, upalio čit. Evo, dobio je odmah po šamarčinu, brate. Pa možda pališ šta hoće. Ajde, ubi ga, lebati, ostavljam ti ga, šta ti je? Ne mogu, loš sam, brate, s USP-om. Brate, bejtam ga 5 sekundi, ti viš da nema metkova, brate, ti hoćeš. A što mene, brate, viš koliko glavu Den ima pored, brate. Aj, reši ih sad, klačar kick, brate. Bravo, Deniša, bravo. A čučni, Deni, ne možeš tako da igraš, brate. Evo ga drugi na sponu. Pa Joy, ne možeš tako da igraš, čučni. A brate, on sad nije čuo. Čučni, bre. Znači, čučni, znači ne možeš Deagle da igraš tako, brate. A da, on nije Deagle. Koji Deagle, brate? Ko je Deagle? Ko je rekao Deagle? Ko je rekao Deagle? Ja jedan metak opalio. Ja isto. Pa to ti kažem. Ko je rekao Deagle, brate? Pa ne znam. Što čemu pričaš? Ovi su rešili da igraju zajedno, brate. Jesu, brate, to ti kako tebe tu. Jel? Da. Au. Ili bolje da kažem ajoj. Gotovo, izgubit ćemo. Hoćemo. Izgubili Sad smo ovaj game. Sad idemo mi zajedno, brate, isto. Jel. Brate, koliko si loš, Deni?
Brate, šta je ovo? MBK-ov nišan, carski, brate. Palata. A B, rekao sam ti da je banana C, brate. Hoćeš umreti, alo? Će da umre ovaj lik. Ono malo... Ono, brate, dosta si živeo, jebote. Znači, ono umri, brate. 32, pa da. Ja da malo gore igram pištolj, bio bi novke, brate. Ne, brate, Novki igra najbolje pištolj. Easy. Ali mi je seo na metak, brate. Zašto su svi gameovi, brate, na P Pro laki? Brate, zato što... Još igra, ako igramo sva trojica, brate, to je tek... Obojice su na sponu bili. Jel? Ja. Da. 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 Bravo. Ovo si uradio baš lepo. Bam! Nije bam, nego si lepo uradio, brate. Jedan pao. Ovo je skinuo prigušivač, mislim da će bolje da puca. Neće. Rekao to našo neki 5-7 tamo, brate. Evo ga, olo, ne pušaj. Pa de ćeš, dečko, biciklo na Rusiju, jebote. Ne može se lopatom na bager ići, brate. Deni, na sponu je, brate. Da. I ja ne znam kako je živ uopšte, brate. Dao sam mu, pa jedno, Ja vidim da si ga ubio. 165 u 3 sam mu dao. Znači ono, ubio sam ga lagano jedan put i malo više. Pa de ćeš, brate. Brate, kakav tajming za pušenje pozadi. Svide. Ti voliš da pušaš od pozadi? Ne, samo od spreda, brate. Ja sam onaj... Evo, došao kod nas u bazu. Dobro, ovaj je pao, brate. Ovaj je kod nas sleo tamo. I ovaj je pao, brate. Easy peasy. Ljudi, idemo mi u treću mapu lagano. Idemo 3 mape. Ovo je planirano da bude samo jedna mapa, pa na kraju 2, pa na kraju idemo u treću. Ajde, idemo u treću. Možda bude i četvrta, ako bude. Ne, 3 je dosta. Šalim se, ajmo na sljedeću. I ljudi, kao što vidite, sada smo na AVP mapi. I trenutno nismo ni Johnny ni ja zagrani za ovu mapu. Ne znam kako će ovo da se odvija, ali ja sam roknuo od jednog. Dole levo. Da. Opa, pa skoči još jedno. A gdje ćeš biciklom na bager? Ne, odnosno lopatom na Rusiju. Dobro. Nema veze. Reported, brate. Levo i gore, brate. Obojice gore. Obojice. Evo, ako ovo klačujem sad. Ako ovo klačeš? Ova je bila jako blizu. Ova je još bila bliže. Ova kako ovo ni... doći. Zašto se ova magarčina krije? On je čučno, brat. Čučno. Molim te, on čuči, brat. Gledaj. Jao, kako ovo nije shot? Brate, koji papan? Ajde što što... Znaš ti da sam ga hitovo, ne hit pre toga, brate. 72 u 1. Sad će malo drugačije se igra. Otišao jedan gore desno, vjerojatno će i gore levo da bude. Pa da. Da, papan, brate. Pogodio sam ga bio. I opet. Jedan otišao gore, Deni. Pao dole. Gore levo. Bravo. A brate, moguće da stoji čuči gore, brate? A pička, brate, stoji čuči, znaš ti imbecil kako... A brate, ovo je... Sad čučni opet. Jel to nišao glokom na tebe, brate? Čuči, i dalje čuči, brate. Skoči dole. Dole. Neki čuči? Evo, levo. Deni majmune, glupi! Deni retarde! Nemojte dobije. Jo, što sam ja promašio, brate? Znaš li, brate, da si ga okrenuo, brate, bukvalno se okrenuo ka tebi i okrenuo se ka meni i dao mi glavu, brate. Ili glavu, pogodio me na Ja sam promašio otvoren shot, brate. Brate, ja AWP ne igram.
Tako da, Trebao si na da ovoj mapi baneš me ovu mapu. baš briga, brat. Ma ne već. Pogodio sam ga, ali je bio spawn protection, brat. 0. Ne veze. Ma dođi mi bre na USP, jebem li ti Otišao mamicu. gore, levo gore. Jo, kako vidim se napijem krvi sada. Obojci su ti gore. Penju se obojica odmah gore, brat. Ali i jedan i drugi, brat. Desno, levo i gore, i otišao gore, brat. Dole još uvijek. Levo. Kako čuči, brate, kako ga ne smaram. Majo ti kroz zid šamar, mamu ti jebem, bre. Daš da sam ga pogodio, brat, i da sam mu skinuo u skoku 74 u 1, u padu, brat. Daj, ubi ga. Jedan je do... Brate, penju se i gore, opet čuče. Mid je. Ti gledaj desno, ja ću levo. Aj. Ajde, izađi, papane. Ja bolje da nisam Ali, imao AWP brate, uopšte, bre. ne veze, ali likovi se šteka, igraju PV Pro i štekaju se. Da li me zezaš, brate? Jedan je mrtav. Dole desno. Vjerojatno će gore. 100% će u stvari dole. Tako, bravo. Ma easy, bre. Znaš, će igraš PV Pro i štekaš se, ono, vežbaš malo, pucaš ovo, ono i to. Desno, levo ej! Levo, Deni, kod drveta! Levo! Pa dete! Pa levo kod drveta! Pa reci kod drveta, ne levo, brate! Pa rekao sam ti, nego ne čuješ. Rekao si levo! Molim? Bravo, Deniša. Šta bravo, promašaj najgluplje šatove, brate. A, brate, bar si ga ubio, brate. Ne, za AWP ti treba najviše zagrevanja, brate. Pa mi nismo ni igrali AWP, brate, ovo je samo smo uleteli. Pa nemoj me zezati. Jel se ovaj popeo gore, bre? Jeste, kroz drva. Da. Ovo šugavao ga li, brate, smrada. Gore. Da. Spustio se dole. Ma dođi, ma sad ću igram Glockom, bre. To je fora, brate. Jedan mid, jedan gore desno. Aj, rešavaš to. Bravo. Znači, tačno se vidi, brate, da ne igram AWP uopšte. Ali, bukvalno, brate, znaš koliko loše pucam s AWP-om? Al, ovo je mesočak. Eto ti ga i drugi, reši ga, brate, spola ga se. Ispušaj ga Glockom, to. Dinkovat. Pa crk! Majko, da će da... Šta je ovo? Ma dođi, bre, na headshotić. Gde je drugi smrad? Desno, dole. Šta bi? Brate, ubio se sam. Kako? Zato što sam ga, dinkovao sam ga Glockom, brate, kucao. Šta, pao dole? Nije nego kucao kick, brate. Pogodio sam ga, bre. Dođi mi, bre, na šalju. Gdje sam se ja popeo? Ma kidaj, bre, govno. Brate, znaš šta reče? Pogodio sam ga malo pre i on je kucao kill u konzolu, bre. Mid i desno bio. O, neću ja. Neću ja, tiran Glock. Sad će ovaj opet da čuči, brate.
Pa za nije levo kod merdevine. Ma nije, nego pajser čuči, brate. Koliko je ovaj glup, brate, u stvari. Easy. A ja pucam ko Easy. perisan nogama, a on glup, brate. Pa kao no hits, pa brate, nema hitsa kad ne možeš pogoditi. Ne. Mid gore, brate. Evo ga skoči. Pištoj odvali ga, brate. Može Ma tako, bre. brate. Može i tako. Može tako, easy. Pop se gore. Jao, spawn protection, levo bio posljednji. Dođi mi mamu ti je. Ne, sad će čući. Evo ga, dole. Evo ga gore. Kakav pička bre. A, brate, ovo, najkurvinski je. Jedan je desno, otišao gore. Gore, brate, evo ga, skoči na vid. Reši ga, brate. 13 health mu ostalo. Pogodio si. Dinkovo si ga gloko. 87 u 2 sam mu dao. Gore, desno i dole, brate, levo. Bio. Obojica su gore, brate. A nabodi ga, brate, ne mogu da ga nabudem sve. Ne znam sam ga hito kroz zid malo pre. Pa ti je moguće oni imaju ovoliko sreće, brate. Ma sedi bre, jedan. Iza, dole levo, brate. Ovo će nas stignu, brate. Opet spawn protection, brate. Pogodio sam ga, u glavu bre sam ga skinuo. Znaš Tako i Deni, je. da 3 puta lika pogodim i opet spawn protection, brate. Zato ja ne pucam ono počutku. Ali ne mogu da, znaš kako mi se namješta smrad? Obojice su desni, Deni. Jednog sam nabo. Ovo je gore, garant. Gore sredina, brate. Bravo. Hvala Bogu. Bravo. I to bi bilo to što se tiče ovog klipa, nadam se da ste uživali, ukoliko jeste ostavite like, neki komentar i pretplatite se na kanal. Ostavit ću link Johnnyevog kanala dole u deskripciji, tako da pretplatite se i kod njega. I to je bilo to što se tiče ovog klipa. I vas ljudi, pozdrav.